Shalom, salama melambi, sia salama asitamu, lante renungan harian Toraya, allo Senin tanggal 22 bulan Karua tahun 2020 na apa. Dolo diomai laumbasa ki, sia laun nanungan ki kadan na pungamatua, tapalaku patunduan ta masambayang. O puang kapanombangki lan isungan bambana suruga, lante melambi ito temo puang rampokan lako olo malabimi untanda bilangi tu mintu na pa kaboromi siapa akamasemi tu tontong bang mi papayan lan mintu allo katuangki kurre sumanga opuang belan na pangantami lante sang bongi masainna mi bengkan nattu wangki maadin melayo sela ko melambi ito temo puang maadin pakan mi ben nattu laum patarroi tu katuan mangka mi kamasyangkan. Apa dolo dia ito puang mamali kan ni laung basay ondong piraka laun nanungan ni tukada katonganan lamay sura madatumi pasakke kan no puang siarang itu batu batengki anaya te kadami laki basa siya laki nanungan maadin laun nala katanan mendadi pentoyan matotoki lalu mintu agan katuangki ma kada-kada mo kumio puang bela nasakka sadiamo kan ni laung basay siya laun nanungan ni tukada katonganan mi matetelan puang Yesu puang pelaba kasalangki kiram pemasambayang mati olomi amin. Kadan na puang matua tulata basa lante melambi ito temo pura di pemantan tulamay paapudian pasal 57 aya mapempisan selako aya mapis 92. Kadan na puang matua makada susite. Rapa tu penanta lan kamaparisan kita posende itu puang matua. Lulakona pangala sengo unturu bainan sengo dandi bala-balai. Paapudian na Daud misa iyanan ballo ton namalay diomay olo na Saul annamale tamalooko. Katuru-turuina o puang matua katuru-turuina. Belan namati kalemi nani mentelindung diatangku. Ondong pi jong toongan panimi kuni mentelindung saya lako lendu malolona te kasanggangan. Meongli na lako puang matua puang patudoranna lako puang matua tumpasundunan na mintu apa. Ia laum pasonglo patunduan daw may suruga siya lendokan na siya pakasiri to lulu na. Puang matua laum pasonglo kamasokanan na siya kamanaparan na. Sumpandan na tangapanggega na paritang batu pira-pira singa. Ia mo tu taum padukku api kasanggangan tumati marupa tau. Susidoke siya tinaran tuisin na. Siya lilana susilabo mataran. Pamatanda itu kalemi daw nalulangi o puang matua. Sangapoy anna usamboy lino tu kamalabiran mi. Napatanan ni bunde tau iya tomay tu penteng kaku. Nani umparanggang penangku. Nabok-bok diotok lalanku tu patuang apa ia kalena tobang rokko. Rapa tu penangku o puang matua. Inang rapa tu penangku. Lamenani na siya pakendek pak pudian. Milik ko penangku. Milik ko mi dandi siya katapi. Laun tundan na dan narilambe. O puang lakupudi ko mi diolu mintu bangsa siala umpakendek na papudian mati diolu mintu to sang petayanan. Belan na iya tu kamasokanan mi sumpulangan langi. Siya iya tu kamarusan mi tu tun daw masaliw na. Pamatanda itu kalemi daw nalulangi o puang matua. Sangapoy anna usamboy lino tu kamalabiran mi. Amin. Na pembuloy puang.
lan bahasa Indonesia Tuhan yang membela. Iya ke dipelalan ni tekadana toma pudi lante pak basan. Manas salendu umasangana tu katuan na tingoi. Iya tu taung kabiri siya moray umpatei sangatinti tosinga tu lendu metakuranna. Umpaduk kuapi kasanggangan iya tu isinna susidoke siya tinaran. Mataran tulilana butung laabo. Den raga kasalan na tu toma pudi. Tae raka kadakian na pogau. Sangadin nari kamabirisan na saul lako kalena. Bila na pusaktongan mo tu toma pudi say lako butung lamoro mo tu kapatonganan na. Apa tontong siya mengkilala kumatae annala uneloran ni puang lasanggang. Yamato lanaya dua napamanasa tupeng kamoyan na lako puang situang ungkanapai kumua puang laun tundui siya umpasundunan ni tumintu apa. Yamato belan na lantuk tongan lan kamasorongan na lako puang anna urungan ni moy anna talimbungi walin na apa tontong maatan siya rapa atu penanna. Maletongan tipasirri tutuma pudi dolu buntu siya membuni lan loko belan na naula manuk-manuk walin na. Apa belan na kuasan na puang tungkula mutarunay sela ko tay lalan na tutong kabiri laus sanggangi tukatuan na. Pembuda ki untingoy temay kamabirisan na tau lako kaleta belan na umpanata ki katonganan. Buda tau pebali-bali lako temay kamiluan. Dipukada siya dipanata apatay analaden soso pena siya tanglan na kamumo ki tula tontong menda disabi katonganan na puang. Kanapa kumua puang lampe buloy ki diomay mintu walinta. Amin. Ta masambayang. O puang totumam pararakilan ni sungan na suruga. Kito letukku diolomi o puang. Belan na tontong bangki sa adingan tupanganta mi siapa akaboromi. Tutontong bang mi papayan lamintu allo katuangki. Kuresumang o puang tu tempo sangat tu miniun nanta akan ni lambasay ondong pilaun nanungan ni tu kada katonganan lamay sura madatumi. Mangandokan o puang di kuan na kamu tulan pasake tu kadami mangka kirangi annama dinunala katanan lalu batu batengki mendadi pentoyan matotoki unulai tu katuan mika masyangkan o puang. Mangandokan mati olomi o puang usorongan ni tu katuang kilante allo yate laung karangi tu pasanan tengko mang kami bengkan simisaki. Kamu puang laung pasake kan ni siya laung pomatoto kan ni laung karangi pamambela kan ni diomay mintu bala kasanggangan di kode nopa annama adin dadi manapa tu pengkarangan laki karang allo yate situr ulalan pak porayami. Mangandokan no puang kedeni telu taumi lalu kamalaman batangkale kamula tontong si solani umpe pikitan damarendeng mi di kuan nama adin lasule matoto belan na pak kamasemi o puang. Ya kedeni telu taumi lalu agan kamasusan kamula tontong si solani o puang. Di kuaden nupa anna tontong matoto soyangan ni tumintu agan katuan na situr ulalan pak porayami. Mintu na agan katuangki lante sangaloy yate o puang kisorongan tamali supalami di kuan na maadin dadi situr ulalan pak porayami. Yamo pangando kite o puang. Tanding talinga mo kan ni belan narampokan memala mati olomi maatetelan puang ki puang Yesu Karistu puang pelabak kasalangki kirampo masambayang mati kalemi. Amin. Pada mo malambe na to tu kasi solanta lante renungan harian toraya allo Senin tanggal 22 bulan Karua tahun 2020 na apa.
Salama marampa alako kita sola nasang napuang mora tontong umpas sakeki lalu mintu agan katuanta. Salam.